Syadan adapun wa ba'dul kalam surat kiriman Cud Ali Daya bakti timango tempat lentuan rejak lam asan sangolam hawa lun peek surat kegata letnan tempat lentuan gata teka mebek le tadu laju dipekan jacok bilaan matilah koma kenyalah koma tu kontrole jalang yang mati loncang kenya yah gata menyena bengeh kata preh ukam nyopat luntuan bah cita teka menyokat tajak bek saboh letnan lain tak pesan di kuta raja benar itu wateta jalan bek lega riwang gisa-gisa asai beetro sikin geliwang pajan ta datang ta bala haba uba wel hilmina haba ta pesan atra kiriman Cud Ali Daya potam bunuh ayah luntuan urang getenan seluruh daya mati ayah baklun salenan cit geyu lawan urang Belanda menan ke haba dalam kiriman tima alianyan kan wajak ba urang basurat Muhammad Jamal Kampung Lam Juhang Dayah ke pula surat ge wajuk kepada letnan beda urangnya laju gejak ba upekan lam no kadroh ge datang ge mita letnan ge turihana lianyan merempa sidra serusan liah angkat tangan ge pegah haba lonjak merempok ngan tuan letnan tolong seresan seliah gata ulun tejak ba kepada letnan napu kiriman surat rahsia lian jijak ba oleh seresan kepada letnan yang pangkat raya lian merempok ngan tuan letnan surat masanya gesuat lam ijak nibak Cud Ali surat ji datang ulun suruhan Cud Ali Daya ji sambut surat temali letnan jiba udalam bak meja bundar ubena kafe mesaho kunan yang ladum bintang pet boh bak dada Abih mesaho opu seletnan 58 awak kepala lihanyan mepakat tema di dalam jing yang suratnya tema ji baca jikalan haba lepah tat rehang mejanjan masam mejanjan gula utuh Cud Ali pegat ke narang haba susunan getat nerika banji kalan habatan rehang kafe masanya jipe bisa jino pun bengeh si kafe laknat kaji mepakat dengan letnan sa laju mepakat dengan seresan jitanyang pajan tajak lam hawa Cud Ali gepreh jalan lam asan pakriban jalan tajawab haba wate poh perat tanya berjalan pegang surat nyanta balah tema ji pegang surat ji beri balasan ji wapreh sinan bak jalan raya kamu pi jade mejacak bintang pangkat yang manyang kamu mehawa mecre di sideh kena mendatang sebab tak bimbang ke pangkat raya pekaka cukup bude meriam kirim senapang raja wel hilmina hanamu takut ke nyawang hilang kamu masuk perang guna biasa saja menuntut bila kemendan senyum melawan tengku ulama serta tengku gurelun tuan serta sajan Cud Ali muda bandua gata dilontan sayang dak je tariwang kena lam kuta gata mudame dengan tamu perang dilontan sayang tengku ke gata buat yang kalalu kontrole tacang dapat ampunan han kenang bala bak tuan besar jet kamu putrang mepe salam bak maharaja
Bek lelam utun dapat susahan, minum ngan makan hana tentena, judongan anak bakna tak sayang, jantung hati tan naso usaha. Dauk lam jimo urongan malam, yang gatari wang tengku tagisa, puwa ba abeh serta rakan, yang kesalahan yang peluang lam rimba. Supaya gata dapat ampunan, yogoh lon jalan saralam hawa, mebit hantar tren jino munoban, tapreh kesinan kamu mutika. Bak jempoh sipluh cat uro timang, loncok putusan uro selasa, alia ji tule haba balasan, ji teken yuh nyan sebagai tanda. Jijuk ba upah surat balasan, ja intan yo nyan sarah lam hawa, upah jijak jo surat kiriman, kenirim lenan akan ulama, sarah lam hawa jiba surat nyan. Metu mesinan tengku ulama, Assalamualaikum gurelun tuan, kenolun datang suruh Belanda. Nasabo surat Jibril letnan kepada Tuan Cut Ali Daya, upah jo surat ma'alianyan nebuka rijang bak ke panglima. Habis baca surat bak letnan, kawan pahlawan tekem tertawa, temadi upah jila keriwang, janji ngan letnan bagah jigisa. Ayah Cut Ali nekun presian, tapuwa suran ke letnan tema, tajuk bak jaro wate tariwang, bak lun kiriman ke tanda mata, buno ta pegah lun tayu riwang, serta rakan yutren bak gata, menyeka lunjak pantang bariwang, lun kon binatang anak belaga. Lontren di gampung kalian sumpahan, lun syahid lamprang lawan Belanda, gata dengan lun beta meayang, kalian lun pesan hana tru teka, padumbo surat kalian lun layang. Kepada letnan yang putih mata, lunjak alam utun suruh bak Tuhan, suruh junjungan Nabi Mustafa. Kah musuh Nabi benci bak Tuhan, kamu kapadan kayu tren tema, hana le kutren kena ka datang, kucring geliwang atih kepala. Katetap lun preh gata heletnan, jalan lam asan wajib tak teka, surat jijak ba atra balasan, jakjo upekan nibak kepala. Jisambun surat oleh kemandan, jikalan sinan bunyoban haba, kutren hanale Mekah kulawan, menan putusan hanale haba. Lianyan Belanda ji meruk padan, ji mehelanan serdadu Jawa, ji duk melingkar ji buka kalam, ji no pakriban rapat bicara. Menyahan tajak Cut Ali taprang, getanya rakan metemai cupa, ji cok ngan baja, ji ploh ngan bintang, paduna sayang getanya tema. Lagi pi mete ubak kapitan, menyahana perang tanya cilaka, kenangan hukum gepluk pakaian, malaya barakan pangkat gebuka. Bahle bah mate ni bak maluan, malaya tak pandang muka syedara, menyata maju hana salahan, kadang bak kadang metemai nama. Metama pangkat, metemai bintang, meikta lawan tengku ulama, ni bak lon sidra menan ke macam, bak lain raka nasaleh pakri haba. Cuba tak panggil lain seresan, kadang na jalan lemah bicara, tak dua getanya pegat rapatan, pakri yang rembang pilih suara. Dia nyanyi tawo dumna seresan,
baru molek nan mesapa tantra temaji mari tuan kemendan menolakuan jibuka haba moho ke gata dumna seresan tanyo ji pesan lecut ali daya jiwa melangkah jalan lam asan gopnyan presinan ke kirim haba menan ke haba dalam suratnyan uros senanyan malam Selasa tacok putusan berangkat tuan bak jempoh dua habaran tabri bak tengah malam bak jempoh 8 getanyo teka bek pegah tepat bacut takian aturanmu perang nati pedaya lia putu pakat minta izinkan tantra dung pulang urumo tangga Jiehan tengen awate malam teringat ke perang kadang binasa menantu fikir ladum seresan na urang Padang na urang Jawa sebab di negara kurang makanan yang jit roh kenan jita mengtantra mepakat dua Jawa ngan Padang getanyo rakan ilah tamita wate troh jiba getanyo bak perang timba umanyang bek tepeh bangsa otro kutika uro senanyan tambungan canang jimu suara tanda berangka sidradu bak perang tantra kaguyang hati lam dada bak jempo 7 katro janjinyan tantra pasukan siap sedia jiwa mekemah prajurit yohnyan bak jempo 8 berangkat tantra